Mangiyokhipha lamanzi amnyama ngiyobulala lento vele le ayiphehlayo. Lento leyo kuyiyona le eyenza ukuthi kuphile yena yedwa la ekhaya lababanye bengaphili nje kahle. Yabo kube kuye yedwa umuntu ophila. Mangiyolapha leyo nto leyo like ngisuke ngiyobulala leyo nto leyo vele. Yabona? Masiyolapha leyo nto leyo iyafuneka imbuzi nje emhlophe. Imbuzi isebenza ekugcineni. Kodwa into eqalayo siqale ngomuthi kunomuthi okuthiwa umuthi wamanzi amnyama. Umuthi wokuqala loyo. Esifike siqale ngawo makuthi siyolapha ekhaya. Sisebenzisa wona sithathe insila zegceke senze umkhuba wakhona sikhipha abantu ngaphandle komuzi bese sithatha nenkukhu emnyama senze umkhuba wakhona bese siphuma ngaphandle ngomuzi nabantu bakulelo khaya masifika ngaphandle komuzi bese sikhupha umgodi lezo zinsila zegceke siyigqiba lapho kanye nalenkukhu bese sithatha lo muthi wamanzi amnyama bese sithi wonke umuntu akagezele phakathi kwalomgodi akaphalazele khona kulezi insila lezi bese senza ke lo mkhuba ukuthi manje sesiyabulala lamanzi amnyama la sizowalahla la ngale mbuzi le yila sesivula sesithi amanzi amhlophe sesivula ke manje inhlahla la ekhaya amanzi amhlophe sesithi manje lokhu kwamanzi amnyama akuphume bese kungena amanzi amhlophe la ekhaya uvuleke izinto zonke lezi beyivalekile abantu baphila babe right nedlozi livuleke libe right libuyele esimeni.